everybody. Last day of the Aussies. Ugma. Say hi, Iggy. Hi, camera. Hi, Aya. Hi, camera. Hi, Guys, you wear your face mask. Hi, Blake. Hi, camera. So, ato mi sa Sinulom Falls and hopefully makati ako mi sa Bolao Springs. As luck, nag-renting jeepney ngay para kusog kayo mo sa akam kasaka dito sa Tungason o sa patulit itong lugar. And familiar naman ni si Kuya sa kwan sa dito nga style kaya sino siya balik-balik dito. So we're on safe hands. Amis Kabula escapade. Guys, nakalabay namin sa tawa, Dansulihon. Dansulihon. Hi, Pogi. Hi, camera. Sleepy, Aya. That's BBC, nakatulog na yun. Na namin sa lower area sa Tignapoloan. Na namin sa Tignapoloan. Say Tignapoloan. Hi, camera. Say Tignapoloan. Tignapoloan. We are at Tignapoloan. Hi, Kuya Blake. Nara diri oh. Hold tight, hold tight. This is the moment of truth. Ma, si Aya ma.
na sila kay magbayad. Hold tight pa kay napalit tayo sugilano no, napay panahon. Hold tight, hold tight. Fights kay diri weekdays day, Thursday na karon. So fights kayo naraw. Let's look at their buildings. So muna ang example sa ilang mga room. This way to the Sinulom. Na rin sila yung dako din ang view deck, no? Guilty ka the best. Hello guys. So, nanami rin sa Sinulom Falls. Paligog tanaw. Paligog tanaw, paligog tanaw. Paligog tanaw, paligog tanaw. Uy, tapos sa Cold Spring na, dadapit ang falls. Let's go. Hi guys! Cute po mga boys, no? The big shark is here. Hala, big. Oh, say hi! Hi! Papa! 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 Ano may eksama? Ha? Papa, come on, swim! So, 160 ang entrance, 160 ang entrance. And muna ni makuha na yun, mga muna siya pinakadako nga pool. Muna siya. And imong view na yun is ito, ara ang suda. Ano suda na? Kanina po sila lain na pool, pero sa moment, dili ka function. Bugnaw ba eh? Bugnaw? So, Narang Falls, Sinulom Falls, napag-isa diri. Abot isa na siya falls. Nagbura man siguro na, basta yun na. And, ayaw mo dito, pambata, o na yung mga pambata dito nga side. Maligo so kadali kay init kayo. Magtampisaw sa kita sa pool. Kalami. Hi Babizi. Hi. Hi Babizi. Hi guys. Arte, say hi Mama Bear. Hi! Arte. Say hi. Say hi sa camera. Look at the camera. Aya, say hi Aya. How are you Aya? Can you show me how you swim? Can you jump over there? Can you jump on the edge of the pool? Whoa! Amazing! Good job Aya. Good job Aya. Kaya ang say feeling nga ugma ka mo. They're going to... Happy.
Happy? Sad. Auntie Marlon. I will miss the kids, but not the old guys. Mixed emotions, may pahayagan sa atong princess. Masuko na mas mama, magpainitan daw ka. Uwi siya ang other side. So diya sa ubos, diya ang camping grounds nila. Yung grill area na yun is dito, dapita, pati ang CR. Hangin kayo. Lami ba? Lami ang kwan? Dagat? Dagat? Pool di ay. Dito man kami dapita itong accommodation. Diyan kami sa pag overnight. Pero okay na yapon kami overnight. Kinibundak ang ulan gahapon. So blessing in disguise. Maybe perhaps later makaadto pa mi sa Bolao Spring. Kaya kani Sinulom Falls pa mi. Hello guys. So manay paniud ko. Karon it's time to dive deep in the Bolao Spring. Sinulom Falls. Uy, lalom na din yun. Ha? Vlog lagi, paghay mo. Locals. Bolao Springs, kami na sa mga family. Kay pangpapoy na sila ating mama kami. So let's see what happens. Lobat pag akong GoPro, so preserve namin energy sa GoPro. So guys, palulong namin sa hanging bridge, palulong sa Bolao. Pagkilangaw mo ang matay. Say hi guys. Wait. Yeah, tado kami. Hold papa. Baby Z. Hold papa. Hi baby Z, hi Iggy, how are you Iggy? Whoa, let's go! Walk faster! Go! Walk faster in the Bridge of Wonders! Whoa! I love this. Parang ano, resort oh. And here we are. Let's go. Kapit na. And ano gawlat sa mga multi-cab. Multi-cab is free. Kaya nakapackage mi sa Sinulom Falls and Bolao Springs. So, ang according dito sa mga taga dito sa Sinulom, less than 5 minutes ride daw sa multi-cab. So, let's see. Kaya mana kanang pula. Dasunahan, that's it. That's our multi-cab. Waiting for us. Uy, sa Dantas Gate. Woo. See you later, guys. Hold tight.
Alright, Pogi. Okay. Here we go, guys. Padulong na misas. Bolao Springs. Grabe, kainit ang gata. Nakalimot kong dalag shades. Woo! Darn it. So hot. So namin diri guys. Kung ano siya, less than 3 minutes nga ride. Dulo na rin siya guys. Namin diri. Welcome to Bolao Springs. Okay, i-create na ka-dressing room na rin no? Dressing room na rin so diha. Oh, flowing water. Shower area. Muna lang mga pato-pato diri sa spring. Spring, summer, or fall. Woy! Nanagidemi guys. So, ano yan na kami sa Bolao Springs. So, muna siya ang Bolao Springs. Kalamian, libre na siya sa package. And then muna ang cottage na mo, 500. 500 na yung cottage. Naraw, bibo kayo, dagang ikaw. Huhuhu! Bulaw-bulaw, sinugit. Naraw, bulaw. Bulaw-bulaw, igayo. So muna ang beauty sa Bolao Springs. So we kuha mi direct multi-cab gayon na pick up from the bridge mga less than 2 minutes siguro nga ride. I think nasa na pick up diri kay lubak-lubak ang dalan. Magbato-batoon gamay. So gabi ka yung area diri. Yan pa sa akin, karong taon-taon maligo namin sa mga kids. Ako sa naikwandaan ng mga pinakapatsada diri yung mga view. Huhu! Tara, style mo. Lagi ang entrance. Lagi ka. Enjoy ka. Lalang style, lalang style. Woo! Suy gayo bay. Okay, let's go now here. Come here. You wanna go there? Oh, let's swim over. We're here. Hey, yeah. Oh my gulay. Jump. Come on. It's okay, you don't want to jump? Okay. Come here, baby Z. Does it feel cold, yeah? Guys, say hi, say hi. Say hi, camera. Sure. Hi, camera. Baby Z, say hi. Say hi, yeah. Okay, let's go. For the water. Wait, guys, you're big enough. I'm only gonna hold baby Z. Silly. Dive. Woo. It's okay. I'll wait for Aya. Hey guys, say hi to camera. Are you guys happy? Look at Papa. Aya, look at Papa, Aya. Look at Papa, baby Z. Look at Papa. Hi. Oh. Let's do this. Come here, baby Z. So, diri mi padulong sa rapids. So, let's see. Guys. Hey, yatay. Stay there. Dang. Rapids. Nadamay ang duha ka babies. Ouch! What? But it's beautiful. You wanna go? No. Okay, wait, come here.
go back na there. Yes. Okay. That was nuts. Bye-bye, Rapids. Uli kami. Sakit kay still, yate. Let's go this way. Hold hands. Slowly. Okay, let's go. Bye, Rapids. Come here, baby Z. Can you hold baby Z? Hiya, hold baby Z. Okay, let's go, Iggy. Walk. Look at all the butterflies. Okay. Hey, excuse baby Z, move. Mura magtag-yes na ng gamayan. Be careful. Careful the step. Careful. Go. Come here, Iggy. And we're back. Alright guys. Bye-bye Bolao. Bye-bye Bolao Springs. We're going back to Sinulom Falls. Silly. Silly Iggy. Did you have a good time, Iggy? Yeah, camera. Very good. I had a picture. Wish you had a pet horse. Landscape. Bye, horsey, horsey. Mama, papa horse with no patintin. Oh. Is that the bridge? Apply na sir. So, paulit na mi. Salamat po. Kami nila? Come here, I don't touch the dog, huh? Come here. Come here. Go, ano mo? Go with mama. In the center, walk in the center. Are the dogs still following me? Are. Charter sa experience, charter sa. Slowly, walk slowly, Iggy. Guys, hapit na mi. Wala nang dogs. Medyo actual kabalaka kay gatuya din yung tulayan eh. But we already knew that earlier. So, yeah. Alright guys, come here. So, nakatulag, tapos kami sa bridge. But now, starts the journey. Or di na, mag-continue yung journey. Kay tungason gini nga baklay ron. Are you ready guys? It's gonna be a very long climb. It's gonna be not very long. It's just gonna be a long climb. Hike to the top. Just think of the pool and Kuya Blake. Once we get there, go dive into the pool straight away. And don't look back. Even if Auntie will say we need to go now. We're almost there. Baby Z, are you still okay? Yan ay tinguga. Nakapagod pare. Baby Kaikai's down.
So guys, it's the end of our journey. Manguli namin 3:19. Naulano na kayo guys. Thank you guys, Sinulom Falls. Come here, Aya. Go. Go, Aya. Go, Aya. Okay. So guys, 3:52. 3:52 na stranded mi kay naplatan na mo jeep. So timing, may gani na lang hike yung Blake. 170. May gani kay ang pagka-flat case dito sa balay doon. Wala ko yung tindahan, so flat Hapag ka lang ikaw ate, okay na na. Papungas pa rin. Papungas pa rin guys. Sa palito lang. Uy! Uy! Dili, sir, tuway ko. Wala plastic man yan, tit. Plastic and tape is fine. Okay, negative ba mga ano? Hindi ba matin Oh, nana. Galaw lang. Okay. Ayaw. Nice ka, G. Yeah. Yawa kita. Bullstar na bata. Nice one. Okay, Ramboros. G, tabangin sa kuan G. Okay lang, taga-Australia. Hoy, sige ko ni mo nga. Nice adventure. Nice Yeah, GP, you failed me again one more time. You failed. Ayaw, again. Ma, okay na ka ba? Wala ka sa mga video ma, karon pa. Ay, akong gariglaon si Risha kay basa. Yan ang buhok ko. Ay, wala ka kay Sabi na high blood. Pila isa ka biscuit, 8. 8. So this is size. This size. Kare lang tiya. Lepas ko sa mga inis mo. Okay na sa si Conde. Okay. Are you wet or no? Ay, ayun na kasi na sa dili dito ayun. Ay lang na kuan na ligsan niya ba. Oh, lagi na. Baby guy. Wala makuha pa na. Kaya baby guy, galit ka, suko ang baby niya. Kaya na. Napulian ang ligid, so try na po mi.